Ассаламу алейкум. Жамат, мындай чоң бооз койлор сатылат. Экинчи туут койлор 4 тиштер жалаң. Бир коронуку uzun чоң койлор. Эрте бооз, мынакей. Алды желиндеп калды уже. Жаш койлор туугандар малдыкка. Параметрлерине келсек, кулактары 18-19, бойлору 85-тен 88-ге чейин. 85'in tegereğindeki koyulur çoң. Maldıka tuğanlar жаш бооз koyulur satılат. Байланыш номері 703 822 566. Дарегибиз Кара Балтада.